Kuma aja nyomba yetu ya nteto ni daimwe ikurukite na ndaika 30 ire tariki 20 mweri ni jua mbere mwaka ni jua ngirijire 23 arakundi ore ndene ya kaunti ya Meru na kinyaume ya Meru kaunti ni werigiro bwakwa uwe gutinda bwega bitikiria nkuretere kana nkunenkeri jerato kuthuranirite mithene yetu ya nteto ugoro bonarua. Na nonto nawe Mumiru augire gutimbije eteri mbitikiria na ndi nkumenyithie jaria jatinda ntere mwanya aja kaunti ya Meru na kinya ome ya kaunti ya Meru ni mbitagwa Nancy Ndogo. Tukiambiria ni ati ni kurumirite mutino juangari muthemba juarori kithiorona gia subuhi Bore kaunti ya Meru. Mutino jojo kone ni erori iria igukamatite simiti na Anto Kathumba ni batigi bakioragia ngoma chiangurario nyuma ya kumatukua cibitari ya Kerua ni mabitha jaborisi. Bubugita na mbere mutino ingi iri ni kujerero entereti ya Kianjuri na gitimbine muthingatano igikonie ngari cia gukamata iria. Kuringana na riboti ni ati nyuma ya akari kuthara iria ngari iria gwere gitembene nyuma ne batharire mitungi ya iria irego kamati ni rori nayo iria igwire Kianjuri gakiwa mutegi na gutwambiria na nteto iji. Antu bairibona kirete chiarera na gutigwa bakirwiro turobochi bitari ya Meru General nyuma ya rorira bakwene ogota breki na kugwa mutino yo onekirete subu igamba thokano ncha jira kuthina nyuki na Isiolo ararorie no gukamatete murigo wa simiti eko ya kuringano ringa ritapumbi baito koromiara baito tuona kwa atoka githerigira kiugumete ara tokiya kwa atoka muntu na kunegeliara baito ario mukura na suma na biyonde anto beya twabakura lakini kwa teko mwe ateko aria onge na kwa aria twete murite ndene akio kama twingare che polisi ya wita trela yuka twayo kama tete nini simiti noye na mirawe ringa no kuona ekoringuye na mirato ona pumbi ile tuoto ya batu ira tukuona no kuithira muntu na kunegilia reku twekuya tumuona na tomurita sumene na undene anto beya na iboi na soka na mbi bato mukure tate etana ngari ye thirim breki na kira gitumi kyangari ethiram breki mwe na mojojo ndora kondre njirene gute mundora kondre njirene buru aya ya uguma uko ateka muntu umwe ora atekwaria onge nwa na ringangi mauru eturito murite akaribara bakoyerete mutino ibogete barabara no kuraithirwa nontonto bangi baterete mioyo ya ogo nkuruki bakoria thirikari kubaruthira cibitari asubuiga kaingwanto batiritagira ukagitataga kanto bona mutino aritura kugwa aja asubuiga ni kethira ana bantu inkoromba thirikari ya national government na county eri kane otothithira barabara chokera yare ngari nene chieta na barabara nge ini chieta asubuiga Ira mwangata sibitari era nayo enene ngono ntonto bo bateomba gwikwa kuraja bari kwa sibitari era idide twinjo ikarambwara ndio bakona ndawa inde sibitari ne kironda one idide level 5 era kombo tuteje subuiga asinde ndichoneka mbare tuki national government na ntomeri ke president wetu William Ruto ibarabara eje thinga tubwega kutoka black spot aria thithire tuena kwa tueka ebweri kuma Timau barabara eje ebweri kuma Timau igatonya na Ngarendare igeta kumira TM itwere kuma nduje kibari keu turamba thirikari ketharombe kuthithe njere nyayomba kwithira ere iguru au familia nyingi hapa ichoin matatu chiaringanire ara uria gari kutoka Nairobi betete Meru hapa kwa uwanja showground na walikufa hapo watoto wa watu na walikuwa wanafunzi. Tutalia mpaka lini subuiga watu wasikike? Hii barabara sio eti ni hapa Meru tu inaua watu kutoka Uganda, watu kutoka Tanzania, watu kutoka Mombasa. Lakini hapa tutaishi kutoa maiti
kwa masaduku kama haya. Kuma Soboiga nkiripotera Meru TV nyo kambetaga ki Mutegi. Nabo arimi na akariba ntukai Murera na Malaene ntora iria ciate kiboka ni dhano mirigo ya igembe nibashumirite na kiriro kinene bakirombano bya kuria bya keu bakiaria na andiki bante to akariba bari uganande chukuru ikweregero gushoka bate kumenya nimbi bakarumya anabao amu bate kinyakibe gya gwikira riko thina iji on the yumenie na mbura kurega kungana kiremera gike na gutiga imera bionthe biomi mono ndwanda cha mirigo eu na nande iromba riao kirithirikari nene na county ya Meru na anto bawende boboega batonyere gategate ne ukuona guti mtu kiombe kinya umwe urakwa kumania na mpara mukirio nkunja arina shonkuruki Derare mbete kethabia kuria ende arimi na karibantu kai Malaene Murera na kiotene na randwanda Siegembe Central babate na kiokenera kana kioketha ende no kabati imparene ya kiaramo rira baitorete na nkayo na Nyamaro bakiwa uteke baketha kinya nyuma ya kwethira basiomete na kurima na kuanda miundene yo rira kurire ende no ntubwambura itanire intobione kabiomete anda roro aturero me kiotene na aturimete ana iba kurewe impara kinya tosuka tora twarimete tuanda muntu ayetherete kwa yela tosuka agethira itwaiyerwe turare minara wanda nje Malaene twarimire no teke twaketha ni bila umire bionthe utekio mwesimu atuguketha na no ntone twije no twendete katukuromba na giteo ekine no turirikane mpare ria twinio ni nene no atwirire kiraniro giaku gikiega na itwakugwatire ugeni kogu mwesimu nikio turia mbere yeku tuyikwira ugerie guturirikana mwesimu ndani kiri ni turarimite bo nene na gutekio tuguka na kithai turi utheri twimitaene nika tukuromba na giteo ikinene guturirikane murimi Rwanda ndimete Jackson narimite ika ithano no tikintu kiku kinyambi na ndandite ndrengo ndankanda mwere nkanda mpempe utikintu kiku no ntu mbura nirarere kura mwanka thai mparene turi kawaida batu tia kwende kwibyo tweterete tua kwibyo tweka store tukarombe nene shimare nene sana mweshimi watu kwa mele atuolelia ai skulikira mantu yange kinya mantu ampara skulike tu nontu stiro no tu nampara nontu Rwanda iruromire oriwari mbani bakwa bena kimako kaitaka hana basokete skuru nontu tebye kuria byo bakethira bakiona bye kuria skuru nde ne bakuramba bakinyetheru kinyanki masemisanda kire skuru yu yarera yana basoka skuru twino bwa muno nontu ana batana ya kuria nanga bakona ya kuria skuru mwesimi woto tethi na musanda uririkane antu beto no likane ciana cieto masukuru ne meto matena nkima matena bia kuria gitumi tugukuromba mwesimu andani kire na kiteo gikinene uturirikane na wegwa kiriro gieto ikenda utucererie bia kuria muthieni bakuramba thirikari ya county ya Meru kuibwa kiriro kio no kinyithia utethio ntere yu tukaromba kinyanga bana weto kawira mwangasa aturirikane yetu na mbasare na aturikane na nya no tuikomete muno itucoke ngatho no nto tuicie na ya masinani na kore na turi mando anda icieto twaremere twaanda manda yeli nto bikioma na thayo tutene ya kurumenya kuruma karomba kawira mwangasa kinya wa twolelia ngabana weto ura twathurire no nto batwe area yeto batwe twina mpare nene muno itukuromba tutethwe na njira bia kuria tukarombe nene shimare nene sana mweshimi watu kwa mele atuolelia ai skulikira mantu yange kinya mantu ampara skulike tu nontu stiro no tu nampara nontu Rwanda iruromire Kiripotera Meru TV kumantukai irere Gembe Central beta mokiri onkonja Iboega mukiri wa nkonja ni ntatwe kuma ntere chia Igembe na kutugita na mbere Minister wa Kithomo Ajambe Kurone na rekererie mpumi chia mageranio ja KCSE muthenya Jona Arua na aria muchijua magajuro rini kuzoa kuma gishigo mbunge ya South Imenti bari na gikeno gikinene nyuma ya mware wao kuigwatira grade ya A arina point 83 Rodin Edritwe akithomera chukuru ya Aria Alliance muchine munene jua Nairobi kunare ari umwe wa anabarea bagitete boega kirempo michia magirio ja mwaka joangerijire 22 gishigo mbunge ya South Imenti na kumirigone ya Tigania West
Tigania West cukuru ya Kimanchia Secondary nibonekene kugita bwega ikirikana cukuru iji niyo eritete muritwa wa mwari uria utongerete county ya Meru. Walorin Kendi Magaju and Radhomaira the Alliance Girls High School na Murungu Mbonte and wata air 83 points na nku wankenete mono na nkwira Murungu ibwega nuntuke wikondera rombaira dombo ko bless na dombo wata grade oku wanku wankenete mono ndendo domera Law University of Nairobi kirasi aribakwa misana Mrs. Magajon kwendo bera ibwega mono nuntubongwa tanjara na gontethia na school fees na ina gompa emotional support all the time diranda baringera thimonki wa janko lose hope bagambe encourage na ina arimo bakwa na school kwa nuntuba kongwa tanjara na kumbe encourage na nkobera ntini kodran kinyeta kedra tebo manso kenkatho kire Murungu nuntubwa ikano kire aturetera njaije yetu nuntu wago skongirend era twingwa tutwire kurombera na tutwire ku mention kire Murungu tukira Murungu amwe ngirend egwetwa ngirend ke woni ngirend yethaira everywhere kugwatwa ne ana twitha future jesi and there lakini nya skuru ya Alliance niombere ku mu support au bakamu the challenges na akuruka kigerio kiawe. Therefore, ndi musiari yankwenda kuthankinya the community of Alliance Girls High School for the support ira bamperere mwana wakwa na kuruka na ngirindi enjega. Kila mpomba kuwa nonto bwa resort ira ciarike kumera ni ati kwena opportunities nyingi kinya mwana ora ati gwete grade jahe agwata grade ira ewa na ciumie ke grade eu pacho ekozi zingiche kuthithia nkibwa radio jono ni chapule no Meru National Polytechnic na skuru ira ni nene na kwena polytechnic ingi TVET nyingi within our communities na chie na opportunities kote musiari abati kuga mwana kira gwata tigikiega ana Murungu no atwete na atharimaga aciari na ana ndene micie na bena biyo mwanya ko ngirindira mwana agwete musiari nacho antu bala betagwa bakungainda antu ke mantu ja grade kenda bomba kuthura grade course ira mwana omba kuthithia ni kenda omba kumutethia kwena course nyingi mono ikwejanwa ana bau barikia kuona result ciao bagakaramicie iva enrolled ge colleges mwanya skuru mwanya ni kenda bomba gutethia mugongo nyumene bagaitejera na thithe bonge babomba kukwaka uturo bwawe otherwise kira aciari tu supportiana na tukareka bauranja community leo kanisa leo tu supportiana betu ni kenda bomba gwita bubwega twaka community cietu na njira yagirite. Na juu muthenya jua na arua minister wa kithomo Ajambi Goroneke Ezekiel Machogu na rekererie mpumi chia magerio ja KCSE ja mwaka jua ngirijire mirongo ire na ijire ikarone binene bianek muchene munene jua Nairobi ana ngiri magana janana ja mirongo idhato na umwe na 15 ni bakarire nthi na kugita kigeranio kia mwaka muthiru na arituwa ngiri mirongo idhato magana janana ja mirongo ire na ijire na boba igwatira grade E ikiringithanwa na mwakene jua ngiri ijire mirongo ire na imwe na aria aritwa ngiri mirongo ina na ithanthatu igana rimwe na mirongo itano na imwe baigwatire E aritwa ngiri imwe igana rimwe magana jana ja mirongo itandatu ni barea bombene kuigwatira grade ya A onde namba ya barea baigwatira grade ya kubaikia kambi yongerekete mwaka gukinya gitunche kia 19 gatanta mirongo ithatu na imwe ikiringithanwa na mwaka jua ngiri ijire mirongo ire na imwe na aria yari gitunche kia 17 mirongo itano na ithano. Urekeria bua mpumi chia magereja ja mwaka jua ngiri ijire mirongo ire na ijire burashereri kuthingatira kuangaratanwa gwa kalenda ya kithomo ni untu bua mutumuko jua murimo jua COVID-19 mwakene jua ngiri ijire mirongo ire na imwe untu bune bua tumire kalenda irathamwa kuma mweri jua Novemba mwaka mweri jua Disemba. Chukuru ya ndaka ya chuka ya kaunti ya Tharaka Nithi nionekene kugita bwega nyuma
maya Daniel Mureke Ntongai kuigwatira grade ya ha na wekene thichege darua aigwatira grade otaeje bonde bari na point 82. Au niondo mbakuthurwa tukiingira nteto cietu ugoro bwana arua no wendenga kwendera uraithiria bwega bwa Meru TV ukebabera nonto nishokerete tukomba kuthura tukiaririe jegie mechi yetu ni bwega tugacokaniria njeti yetu nikienda ukamenya jara obati kuthura kithithagia na jaria uri ongi abati kwithirwa akithithagia nkomba kuthura ngicokera na Pastor James Kinoti uri okomba kuthurwa agitutariria mantu jaja na njira iria yagirite nimbetagwa Nancy Ndogo.